Waqf Amendment Act Saugatluba BJP Minority Morcha Manipur के President MD Asgar Ali के Lilong Sambrukong da Laiba Yum Miam na Mai Thakre Irang he na Kansilaktanaba Thobal District Administration Lilong Constituency da BNSS की Section 163 की मखादा मियोई मंगादगी हेन पुनबा यादबा मी सोकपा याबा पोटलम सिंह पुदुना चटपदा अथिंगबा थमख्रे इम्पैक्ट न्यूज़ न फंगबा पाउदा अस्करना वक एक्ट Saugatli Haiduna, Lilong Sambrukong da Laiba, Mahaki Mayumda, Ngarang Numidang Pung Nipan Kare Helakpa Matamda, Koi Saunaraba Miam Tom Jilaktuna, Tugairaba Matunda, Mai Thakibane, Taudogaduda, Askar Aliga, Pokminaba, Mache, Saidan Gimayum Su, Miam na Tugairam Ki, Mai Chakpagi Pau Hek Fangbada, Numidang Pung Nipan Makairam, Tarakpa Matamda, Hobal Fire Service Ke, Fire Tender Ani Amadi Mayang Imphal Fire Service Ke, Fire Tender Malaktuna, Mai Muthat na Bahot na Ki, Adubo, Koi Saunaraba Miam na, Lilong Kalaikong Law Tara Amadi, Turel Wang Mada Tatuna Thambadagi, Fire Tender Singado, Mai Muthatpa, Changsin Bangam Kide, Tung the SP Control Room, Taubalga Pau Fong Rabamatong, Taubalgi Osiama, the Iripok Police Ke Osin and Luching Team Laktuna Miamadubo, Control Tauna Bahotnarabasu, Control Taubangam Kide, Fire Tender Singado, Miamgi Irang Namaram Oiduna, Ahing Nong Yai Matung Pungama Kaitaba, Fauba Mafamaduda, Changsin Bangam Kide Haide, Kona, Lilong Police, Laiba, CRPF Masung Taubal District Police Ki Masing Yam Labati Mamana, Nong Yai Matung. Irang Laksin Kibaga Loinana, Taudogaduda, Chenabani Hyper Mio, Maria Masufagat K, Amarom the BJP Minority Morcha Manipur President MD Asgar Ali, Masana Su, Mahakna Mahaki Facebook account, upload Taukiba, Warol Singh, Kaktat Kibada Natana, Mahakna Fongdo Kiba Wafam Adugi Damak Lale, Hyper Wafam, Fongdokpa video Amasu, Sengdok Warol Oina, Tangalaki. Rajya Sabha amadi Lok Sabha da pass taukiba Waqf Amendment Bill adubu tongan ba video share tawraga aigi Facebook post tagi post oina taukiba amadi share oina su taukiba loinana comment oina tongan ba Facebook account singi post khara da comment oina piruba madu ai tasengna lanjare amadi madu matung mano makhatana aigi site tagi tawjararoi haiba wafam madu ai leiriba Muslim islina amadi mati pangal islina usingi wafam da ai sengdok seri loinana aina Waqf Amendment Bill asibusu ai yaningde amadi masi khudak bill tawgadabani haiba wafam asisu I social media ki through the Fungok Sari.